Yai, coba jengok di belakang Yai, tampil lah, tampil sini lah. TV-nya beda TV, ada ya suaranya. Jengok ke sini kan, jengok ke TV-nya, hidup dah tolong. Hidup Yai. وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنذرون وتسمعون قال من جراه وإن جاء نذير قتلوا يا أمة الإسلام أول الجميع وهجت وإذا نقضنا أتوان حتى أولاد الفرس التقى والإسلام فإذا وتجدد الأنوار كل الجهات وقضي وقبل بدء الأمر صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول يا عزيز سلام عليك يا رسول وجزاء
الهداية برسول الله وعيسى الكبر إذا زعل عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بارك يا
Kepada kawan-kawan di depan dulu, silakan mengambil untuk ikhwan-ikhwan di depan. Bang, itu. Maju di depan. Tidak lupa kalau Tidak, kalau di tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan Al-Mukarram Habib Ahmad
Al-Ghazali Al-Hikam Al-Zihab Al-Hadi Hadirin Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat iman selama dan kita berkumpul di dalam suatu majelis ini, semoga kita dapatkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari salam kita curahkan kepada baginda Rasul kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Dalam kita ini kita akan menggunakan itu spesial kepada Al-Mukarram guru kita Habib Ahmad. Saya tidak tahunya dong. Mulai streaming langsung mulai web. Tidak nyambung di situ deh. Tidak nyambung di sini. Langsung dari kamera ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku kembali pada minggu pertama bulan November ini kita bisa hadir di kajian duha Ikatan Pembelajaran Agung Palembang. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendatangkan kebaikan buat kita di dunia maupun akhirat dan mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu